Shalom, salama melambi laku kita solanasang sia salama sitamu lan atu totemo ulendui renungan harian allo Senin tanggal 25 bulan 5 tahun 2026. Lata basa tu kadanna puang matua maikomi tapalaku pak tunduan tamas sambayang. O puang matua ambek mamase lan kadatuan suruga mak kure sumangakan mak boleh parayakan mati olo malak bikmi lan melambi totemo bilan na tontong kika nasai tujona pak tunduan siapa antarana kami tontong mempayan lako kami mangkakan misi solan sami tundui lan sambung ngilenduna kina impelayuan ni tujona batang kaleki nalan melambi totemo memilik belokan si sola kale manaman siakatuan baru untamu itu jona allo baru lan atu totemo tolakinai tontong tuo umpudi sempakalabi komi opuang na dolo di maitau laki bahasa tujona kadami tola mendadi piada mendadi arang lan katuangke memasekan naka mumbongsoran kan pena masallomi den dikua den nau pak yate kadam melakirangi mak dinan nalainan lamata penangki tula mendadi parandangan nakatuangki mi pagarri itu salah budangki opuang mi tarimakan mas sambayang umpotete anak kabro mi puangki puang Yesu ya mukada tuo kirampo mas sambayang mati kalemi amin. Kadanna puang matua tula tabasa mangka dipilih lamai bunga na osoran mintuk datu pasala 22 angka sangpulanan saya lako 22 bunga na osoran mintuk datu pasala 22 angka sangpulanan saya lako 22 atau dalam bahasa Indonesia 1 Tawarik pasal 12 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Kadanna puang matua nakua sedu kami tubak tu pira-pira tu Benyamin sola tu Yehuda umpelambi Daud diotok tambah kuku tasu mi tu Daud male umpesitamui tau ya tomai nakua milako ia kesemelo siako mi umpelambi na la untunduina manasa la misa penaki apa ia ke lasai komi kadake la usorong na lako balingku moitai kakadakean diolimangku naka penumban mora nenek todolota untiroi sia unukungi atu yato narampoi mi pena tu amasai pangulunat tu tau 30 nakua taumikan Daud la sisolaki anak na Isai lamau pak komi lamau pak tuto untundui komi belanna kapenombami untundui komi natarima mi Daud tu tau ya tomai anna angka pangulu surodadu diumai Manasye den tilele male unturuk Daud tonna male sola to Filistin la sirari Saul moi susito tak duka natundui Daud belana natimbang tongan arung kota to Filistin anna suai sule belana nakua lana alai ulunta namane untampe ki sule lako Saul puangna ia tonna malemu tu Daud lako Siklak tilele mi diomai to Manasye male unturuk Daud tu Adna Yosabat Yediael Mikael Yosabat Elihu nasiletai pangulunna to sang sakbu dio Manasye ia te tau ya temai untundui Daud umpangului sang tuntunan surodadu belanna pak barani lalong nasangai sia dadi kamandang surodadu
Kiallo sa itu tahu lako Daud la untundui na urungan mendadi sang kapunan surodadu kapua susi sang kapunan surodadunna puang matua pada mo malambe na tu kadan na puang tabasa siya tarangi na mau pagi solanasang ketontongi ta rangi tu kadan na puang matua anta tontong pagawa ilan mintu allo katuanta. Amin. Ya tepa basanta latananung lan misa kada tunakua tontong manapa tetap yakin tumatuangku siya siulu solanasang tu pada dikamasay lan puang Yesu biasa din tahu kenarampoy pa di makada kumua ambay din mo apa na posengke puang matua lako kalena. Ia tema itu sarani diolu pira-pira inan tu nenek bang pa di pakario-rio tang di tangga umpa bendan gereja tang matana menomba belan na budabang tu may tao mabiri makdin bang den pekutana bu tulan penanna kumua ambay nasa biangan puang sipatu ditandai kumua ia tuto makpatongan inang nakabiri lino. Lan bunga na Yohanes pasala talu angka 10 di pokada kumua. Esang silurangku da mi kamangai kena kabiri komitelino. Susiduka na pokada kalena puang Yesu lan Yohanes pasala 15 angka 10 kasera nakua. Yakin na ala ko mi bilangan lantelino, sipatu tulino unala masi apan na. Apabilan na tayo na ala ko mi bilangan lantelino, sangadin na mangka mo ko mi kupile lan may telino. Yamo to ang nakabiri ko mi telino. Siulo siya tumatuang ko to sa pada di kapbasilan pong Yesu. Ia tu Daud misa tomak bulololong di olo na puang matua apatangka tu unolay parri buda kamabirisan tu tun lako kalena sayla kumuray tu tau unalay tu sunga na ia muto an namale umpalayan kalena pembunyanan ni temay to kabiri apalante aagan na tingayo Daud tontong dukabang napapayan puang matua tupak tunduan na. Tay an naeloran ni puang matua lasanggang. Malitongan tu Daud sa lamba salaw umpelayan kalena. Apa tontong bang din tulalan na paduluan ni puang lananay tilendok. Belan na patunduan na puang matua napapayan ulendui to senga. Susin na mo bati na Benyamin, tudolo na kabiri Daud. Apa napake puang matua sule untundui, siya pembuloy Daud. Tontong kamanakparan na Daud kumua, ia tu kata rompusan na puang matua, ia mula urondong, siya ia tu pangalu na puang manasatay an nabalde. Ya muto moy anaden nenek mo. Ya muto moy anaden nenek mo dong penabelan na kamabirisan na tao. Apala tontong ki manapa. Kumua tay anala ulamba ki puang matua lante katuanta. Kitontong ki usorong katuanta lako puang matua. Amin. May komita tole mas sambayang mintu na kadipudian kadipangkeran kipasule mati olo malakbi mi belan na tontong papayan tu kwasami ibengkan watu sangat tu masain na kine urangi sa unanong itu jona kadami tu tontong unadaikan tontong mas sorongan mati kalemi sa tontong manapa sa kasukan ni kumilamin tu allo katuangki moira kana
pembuda si sonda situ katua gan katuan merampoi apa ya ketontong kan parannu mati kalemi manassa kamu puang tu tontong lasi solangkan sialaun rondong kan lan mintu allo katuangki ya moto puang pabatta itu jona kapatonganangki angki tontong rannuanan mati kalemi tontong kisorong tu jona katuangki lan mintu o tengka kede ki o puang lan attu to temo laki karang tujona pengkarangan mi patageran kan si misa-misaki apa te tujona kamawatangan lan batang kaleki sangadinna kamu manda keranuan la tontong tunduikan mi tontong tundui tujona taumi lan ma'rupa-rupa gan narampoi ya tulan na kamalaman batang kale kamu lampa maleke lan nakamasusan kamu latontong umpakatanay anna tontong sorongan itu jona katuan na mati kalemi ya tulan na kaparanuan belan na untamu itu jona apa nanga penanna kamu tontong lasisolani anna tontong makure sumanga mati kalemi mi pasitoyangan kan ma'rupa-rupa petoba lan te katuangki angki tontong batta mapatongan mati kalemi lante allo laki patulako tontong kisorongan tujona katuangki na kamu lampuisan ni opuang belan nalan limammi la tontong kan masannang matontong kan matoto meranuan kumilante katuangki ambek mamase lan suruga sisolan mo kan lan te allo to temo sialan te sitaru na katuan mi kamasyangkan mi tontong rindi pala kamasolan nasang upuang mi tarima itu jona pasambayangki tuki ba mati kalemi mi pagari sa labudangki mak tetelan sangan na puangki puang Yesu ia mo puang pelabak sa juru salamaki ki masambayang mati kalemi amin.